kiny katuke ochane pe mopogore opogore. Naivas FC biro rakore gi club mar Migori Youth FC odiochieng' makiny e lap ma Kenyatta Stadium Machakos. Migori Youth pok obedo gi duoko makare ka e kinde tuke 5 mokalo oselogi tuke 3 kendo wuok amodhi tuke 2 kaka machielo Naivas oseloyo tuke gi 2 mokalo. Odiochieng' makiny Nairobi United biro rakore gi Kisumu All Stars ka Mombasa Stars biro tugo gi APS Bomet e kinde tuke mamoko. Mofa biro tugo gi Nzoia Sugar e alap mar Raila Odinga Stadium. Sekondari tunataka kila mechi ya kwetu ni finali. Kwa hiyo tuna malengo tuliojiwekea kama klabu. Tunashukuru na viongozi wazidi kutupa kampani hivyo. Kwa tuna malengo yetu kama klabu. Secondary league kila mechi kwetu ni finali. Kwa kweli vijana ni vijana ambao wengi wao wako pamoja. Kwa hivyo kama coach nilikuwa najaribu kutengeneza timu na kwa kweli tumepata asilimia kubwa sana, timu imekuwa vizuri, isipokuwa bado kuna sehemu ambao bado hatujaipata sawa, ambapo ni sehemu ya ushambuliaji, lakini naona vijana wangu wanajikakamua na ndio mwanzo mpya tumeanza.